Mukaniza Florence n'umubyeyi utuye mu karere ka Gicumbi akaba yarahoze ari umucungamari mu kigo nderabuzima cya Ruvune yerere mu karere ka Gicumbi. Uyu mubyeyi avuga ko yarenganijwe n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Ruvune akanga kumusubiza mu kazi nyuma y'uko muri iki kigo hanyerejwe amafaranga agenewe abajyanama b'ubuzima. Uyu Florence agafungwa igihe hamwe n'abagabo babiri barimo umuyobozi w'abajyanama ndetse n'umubitsi wabo. Nyuma y'ukwezi n'igice akaza kurikurwa amaze kuba umwere mu gihe aba bagabo babiri bo bahamwe n'icyaha bagafungwa nk'uko Florence abisobanura. Yewe ku itariki 5 z'ukwa 9 narafashwe ndafungwa nagirizwa yuko naba naranyereje umutungo wa leta. Hagati aho mu kwezi kwa 11/2017 hari amafaranga aca kuri konte y'ivuriro ariko arayabajyanama b'ubuzima. Hanyuma ayo mafaranga gahabwa abajyanama b'ubuzima. Nyuma abayabaha nabashinzwe abajyanama b'ubuzima ariko yaciye kuri iyo konte y'ivuriro. Byarakozwe amafaranga ushinzwe abajyanama b'ubuzima ku rwego rwa centre de santé arayahabwa hamwe n'ushinzwe comptabilité ya centre de santé y'abajyanama b'ubuzima bose barayahabwa. Banyandikira décharge bose uko ari babiri. Nyuma nibwo namenye ko amafaranga yariwe. Hagati aho banzaniye na pièce justificatif igaragaza yuko abajyanama b'ubuzima bayafashe. Hagati aho nitabaje inzego zidukuriye ku kigo nderabuzima cya Ruvune harimo titulaire wa centre de santé ya Ruvune. Ambwira ko niba mfite pièce justificatif nta kindi nabaza. Korongera tujya inama n'abo bagabo batwemera ko bayariye bagiye no kuyishyura. Nafunzwe ukwezi n'igice. Ku itariki 9 z'ukwa 5 nibwo nafunzwe mfungurwa ku itariki 26 z'ukwa 6. Kuba gufunga basanze icyaha kitari kuguhama byabiriye dusobanuriye. Icyaha basanze kitampama n'ubundi ndataha. Abo ngabo bagikoze bari muri gereza ya Miyove uko ari babiri. Akimara gufungurwa Florence avuga ko yasubiye mu kazi ageze yakirukanwa. Kugeza bakavuga ko umutekano utameze neza kuko ahora akurikiranwe n'inzego z'umutekano. Ku rundi ruhande ariko yandikiye umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru amusaba kurenganurwa nyuma y'uko ntacyo akarere ka Gicumbi kari kakoze ku kibazo cye kandi kakizi. Umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru akaba yaramuhaye ibaruwa imusubiza mu kazi mu kwezi gushize ariko kugeza ubu bikaba bitarakorwa nk'uko abisobanura. Namaje kuva muri station ya polisi Byumba ndagenda n'ubundi njyana umwanzuro w'urukiko rwampaye rwerekana ko ndi umwere. Ngeze ku kigo nderabuzima umuyobozi w'ikigo nderabuzima aranyirukana ambwira ko ntemerewe gufungura ibiro ngo n'imfunguzo nzigumane. Umutekano ntabwo umeze neza kandi si ubwa mbere. Ubwo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 polisi yaje kunshaka mu rugo mbimenya mbere yuko baza mitamva mu rugo mari ibyumweru 2 ndi mu gasozi kandi akarere ka Gicumbi ndabibamenyesha ntibagira icyo bakora. Birangira n'ubundi nitabaje umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru nibwo namwandikiraga ibaruwa ivuga uko merewe kugeza kugeza icyo gihe. Birangira n'ubundi ibaruwa igaragaza ko ngomba gusubizwa mu kazi ayohereza akarere ka Gicumbi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 8. Nubwo ibaruwa yanoherejwe mu karere ka Gicumbi ku murongo wa telefone umuyobozi w'aka karere yagaragaje ko ntacyo yiziho ariko bagiye gukurikiza icyemezo cy'ubuyobozi bubakuriye kuko inzego ngo zitavuguruzanya. Ngiye icyo nzi cyo ariwe twakivuganyeho ari na nyakubahwa gavana tukivuganaho nsaba kugikora follow up tukiganira n'inzego zitandukanye dukorana muhantuza feedback yacyo. Ngewe ndi kuvuga ibyo navuganye na nyakubahwa gavana ntabwo mvuga ko ibaruwa nayisomye. Iyo baruwa ya guverineri ntabwo mwigeze mwibona nk'ubuyobozi mwebwe. Tandukanye ubuyobozi n'umuntu ishobora kuba ihari iri ahantu runaka ariko ngewe personnellement ntayo nigeze soma ngo mvuge ngo nasomye ABC. Ariko ndumva ngiye ntavuguruza inzego buri rwego rufite uko rukora dufite nuko turipotingana nkubwiye amakuru uko ameze. Ubwo nyine n'urwego rudukuriye nirufata imyanzuro tuzayubaha gutyo. Kuva yabona ibaruwa uyu mubyeyi avuga ko yagerageje kuvugisha umuyobozi we mu kigo nderabuzima cya Ruvune ntibikunde. Natwe ariko tukaba twagerageje kumuvugisha ariko amaze kumva ikibazo ahita akupa telefoni ye ndetse ntiyongera kuyifata ukundi.